si manusia sabab ondeng mga manusia timinggalkan niya. Ondeng mga manusia wala yalganin para kala ini sambil nahinang kalalangukan antara nila. Para kala biyaan si manusia. Para kala amuin wa itimunay kanya pagpalingkan imatan sila na mamarak saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una yung pagtunay sin janji. Imparakala pagjanji bukun sa ni hatungod sin antara sin baway manusog sumarawa inalangkum niya imparakala pagdara parakala pagusaha parakala kabuhi sin manusia luwa lawi na ha parakala pagtunay sin janji ha antara sin nagpapanjari wan sin papanjari pili ko intapik ini sabab hazaman na to biyaon mataud ng gaan-gaan ni sin parakala ini. Sambil timautin pag-anyaya-anyaya antara sim pagkahisim manusia sa sim parakala ini. Lawsin Allah Ta'ala hasura Isra ayat katuan tagto wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Bang nasabot ha Quran impagdaki pagdambusan niya bimakna manunjuki pakawajiban. Lawsin Allah Ta'ala hapabila kamu magjanji tunayan nyo injanji sa wunal to injanji yan ang tanggung jawab niya. Tiap-tiap nagjanjiin suway niya tunayon, hindi niya gaan-gaanong barubahon. Itunay niya in kawajiban kanya. Pila taon na susa. Pila taon na anyaya. Pila taon nagdukkasin ka. Asabab sinwala in kaya tunay in janji. Lawsin ka ulamaan. In pagbarubas in janji, haway sawab syar'i niya. Kabiratun min kabairid gunub. Sa laggo-laggo dusa. Sa laggo-laggo dusa na hinansin maro siya kabuhi niya. Nasabot ha kitab Fathul Barih hi Ibnu Hajar rahimallah lawniya al-hadaw hurmatuhu ghalidha la siyama min sahibil wilayatil ummah law Ibnu Hajar rahimallah in pagbarbasin janji hawai sabab syar'i niya hurmatuhu ghalidha sa laggo sa ngi haram ang paiman Ibnu Hajar rahimallah la siyama min sahibil wilayatil ummah iwan long Ibnu Hajar rahimallah in pagkalanggo haram yan mas lawi ha mga sila naglanako amahadjana yawihan pa in pagtakaw yawihan pa in namatay tao yawihan pa in namuno ha parakala ini nakalanggo in haram niya long Ibnu Kathir rahimallah inna min sifatil munafiqina anna ahadahum idha ahada qada long Ibnu Kathir rahimallah dahil ha mga sifat si munafik bang sila jumanji di nila hitunay barubahon nila amo sa ini pagyanan sin alaihi salatu wassalam hadis niya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salas lon sin alaihi salatu wassalam in alamat in tanda sin munafik tuwing taod niya sambil sabut sin alaihi salatu wassalam inahambuk sifat bindiit law sin alaihi salatu wassalam siabut na inahambuk sifat sin munafik niya idha wa'ada akhlaq law sin alaihi salatu wassalam bang jumanji sulangon niya uno yung pagyanon munafik uno yung pagtawakon munafik law sin Allah Ta'ala hasura tawbah al munafikuna humul fasikun in munafikun sin Allah Ta'ala amuna in sila timitinggal simusulan sin pandaakan sin agama way niya magat hapandaakan sin agama bimakna hisiyusyo in way timunay sin janji way timunay sin janji nang baruwa sin janji bakta kasifat munafik hindi magpanunay sin janji kisahan ka kamo Hagaman sin sahabat ridwanullahi alaihim bang jadi ini kahalagaan kanila sin pagtunay sin janji hagaman sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bang jadi ini kahalagaan kanila sin pagtunay sin janji nasabot hakitab dalilus sa'ilin hatta ila sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu syabbani yajrani ma'ahuma rajulan dimatuin dua utog kan Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu sarta in dua usubini yu'tong niya in hambo usubyaun sambil pamun nila ya amiral mu'minin sabunal tuod in ta'wini yatay niya in ama na mo kanungnungan ama na mo kala sa hampiyatay niya longsin Umar bin al-Khattab longsin amiral mu'minin patawini bayta ikita sinjimato longsin amiral mu'minin
Long taon nakapatay. Sa unal din ako ya Amiral Mu'minin. Nagtutulak-tulak ko sinundong na mo. Iwan singkura ko himanti kami. Hapag katanuman. Din di iway man nakasandal in pura ko. Siyod niya in niya ang pakyaon yung bungang kahuyaon. Na inhilan sin anak nila. Timawa bato ang pakyakaling pura ko. Dahil nga sa wabiat ko inhilan ko rin sa di Amiral Mu'minin. Timawa ako bato ang pakyakaling amak nila. Akan na indugal, so katay nga tambang uninday natta. Long taon nakapatay ini, radito bi hukmillahi wa rasuli. Nagrida na ako bang unin hukuman sin Allah Ta'ala, iwan sin Rasul niya na hilang tuyaon. Sa sumakawaya Amiral Mu'minin, pangayoon to kay mo din dihili ako tuadlaw. Janjian takaw po asing tuadlaw malit ako. Iyan sintaw nakapatay, Umar bin al-Khattab. Puwas sinto, adlaw janjian takaw malit ako. Pag-ubos, din di ilong Umar bin al-Khattab kanya, lawag ko makakarantol kayo mo. Lawag ko makakarantol kayo mo. Ima ko din usog ini nakapatay patuloy palawa. Way kalawa kanya makakarantol kanya. Sambil timindo dinambok sahabat pagnana ni Abu Zala Ghaffari lang niya. Ya Amiral Mu'minin, ako yung gumarantol kanya. Ako di takilahan. Tao ang pakita. Di kayo nga tambang magoy at awadi. Sa hadalang insilat yan ng pagjanji. Inway ba't malingkan in sahabat ridwanallahi alayhim. Imangandil sila. Din di matong in puwasin to adlaw. Di matong in taon nakapatay kan Umar bin al-Khattab. Long Umar bin al-Khattab kan niya. Bayta iya kulong niya. Mayta biat ko na ilayo mo. Biat ko na kayo nataparoy. Wala ko na ngayan at sinjanji mo. Wala ko nang baro sin janji mo. Puno inhangtan mayta biat ko ilayo mo. Masimurat yun na injanji mo. Long taon nakapatay ni pa kan Umar bin al-Khattab, jitu kaya Amiral Mu'minin, hatta la yakulan nasu, innal wafa kadamat. Ya Amiral Mu'minin, lang sintaw nakapatay ini. Niyalik ako kayo mo, tunay po injanji mo. Hasupaya imano siya di imiyan ibang di siminop hapangatayan nila. Ba't impagjanji na lawa na antara si manusia. Allahu Akbar. Kahalagaan sin pagtunay sin janji. Kahalagaan sin pagtunay sin kawajiban. Sawag peringatan nila. Bang nila wala tunay in kawajiban niya. Ang tanggung jawab hanahinang nila. Wa aqulu qawli hada. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Palangguan na agama Islam, inyari kita nyo din di naguhula-hula inway rapat bat malayingkan inuy annato akhirat dah. Hatiap-tiap manusia insuay niya pasinupon hapangatayan niya kunsum kun isa insya dagpakan sing kamatay. Ipasinop niya hapangatayan niya in kita nyo rin di hadun niya nagtutulak-tulak. Kunsum kun isa hindi ramo kita nyo pahadarat sin Allah Ta'ala. Akan nasuway na to pagamahon inluto na to dahon na to pakuwol. Lawsin alayhi salatu wassalam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Lawsin alayhi salatu wassalam intaw alul akal amo na inhisiyo-siyo imbista niya ginhawabaran niya. Deng mga nahinang niya karayawan bang wala lakan nakasulang aagama ibang bang nakaagad-dakan aagama wa amila lima ba'dal mauti. Iban intawalul akkalong sinalayhi salatu wassalam amo na himihinang si masadyakin luto niya dahon niya pa akhirat niya dahon niya pa kubul niya. Law Ibnu Qayyim rahimahullah hakikab niya kitab al-fawaid yung niya an-nasu mundu kulitu lam yazalu musafirin وليس لهم حق عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. لو ابن قيم رحمه الله imano siya din naman hapagkapanjarikan niya masing-masing tao na niya nagtutulak.
walaysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannati awin nari. Iwallaw ni Ibnu Qayyim rahimullah, wayroon datungan simpagtulak-tulak si manusia yaong buat malayingkan duara, sumasa nakasulga atawakan narka. Dahil nga sa wabiat mo, beitaan kita nyo sin alayhi salatu wassalam sintu parakala. Tu parakala mo'y makamumpaat ka to, bisaning kaunan na to miyamatay na, bisaning kaunan na to nawawapat na, aw masi-masi ka to tumurong karayawan. Long sin alayhi salatu wassalam, an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam anqata anhu amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Beitaan kita nyo sin alayhi salatu wassalam, bangin anak Apo Adam dagpakan singka matay mawugto na inhinang karayawan niya bak malaingkan sintu parakala ini. Mula-murahanin tu parakala ini hinangon na to matakagdang hakawin na to bendi hadunya sambil dahon na to paadlaw akhirat. Bang na to di karawitan into parakala ini bisan dilahambok na ini mamarahi isot na. Panagnaan dito ang kato sinalayhi salatu wassalam, ang mga parakala makamupa ating bisaning kaunan na to niya matay na, sadakatun jariyah. Sadaka amuin imaano din karayawan niya. Sadaka amuin masi-masi usal si manusia. Sadaka amuin masi-masi pagbuko na si manusia. Hamo sa ini imakakod ko at hamanga sila dayahan himinang simparakala ini. Hawala dihil ka to tayo mga miskin. Ya kau makaraw simparakala ini. Ayaw kau magrida ini kau dagpatan singkamatay. Hawala mo na hinang imparakala makatawan kayo mo hakuwul mo. Ayaw nulugpason imparakala ini mahinang luto mo hakuwul mo. Bang parahal pagdunya karausan mo mas awlain akhirat mo. Ikadua, matamumpa at buwas ng kamatay, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu amoy magbumpaat kanya. Ilmu amoy tiyapang hindi niya pamarayaw. Amo sa inyong karay mga sila tagapangadjiin na hinang nila yung parakala ini makatawang akhirat nila. Makatawang hakul nila akan na intara ilmu insuway din niya hinduan imurid niya singkangian, insuway din niya hinduan din niya panduan singkangian. Ayaw kamo sumingod papagyanan sinalayhi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa amila biha ba'dahu kutiba alayhi mislu wizrin man amila biha. Law sinalayhi salatu wassalam, pagpahalili mga sila maghihindo hisyusyo lang sinalayhi salatu wassalam ng Hindu, himinang ng binharama, puas niya yak toon himinang kanya, tartan tulong sin alayhi salatu wassalam, isulat ing kangian niyaon na hinang sim mga simingod kanya, biya siya in nakahinang. Atan na in ilmo, sumasa na manggahi kayo mo pakarayawan at tawakan kabinsanaan. Hikapo, pagyaman sin alayhi salatu wassalam makamumpa at puasing kamatay. Waladun salih yad'u lahu. Waladun salih yad'u lahu. Kaamaan, kainaan. Di ka kamo may hinangaon anak nangingindua at ang ibisan yung kaonan yung hakubul na. Di ka kamo may hinangaon karaywan di maratong kanyo bisan yung kaonan nyo nawawapat na. Kamo intan kung jawab sing kaanakan nyo supaya mahinang pagyanon waladun salih. Kamu ingkang kung jawab kanila hasupaya mahinang nagarama. Hazaman na to biyaon, wala na to nayalga aning parakala ini. Mas hinduan na to sila simparahal pagdunya. Intan ganya makalag kita umulhang ko paglima pakawaan. Dili sa mengat magsambahayan. Dili sa mengat sinalit bata. Dili sa mengat simpatiha. Para haling kyanganan sila Muslim. Hawno na inwaladun salih pagyanon. Ayaw kita similod pa mga sila amoy bukon karayawan intimurong kanya kumul nila. Ba't malayangkan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kainaan, kaamaan, kamu intanggung jawabahanat niya supaya mahinang pagyanon wala dun salih. Ayaw kamu magridain mahinangin anak niyo kasiksa kanyo.
kamu intanggung jawab kanila supaya mahinang waladun salih. Ayaw mahinang katut kanyo imparahal pagdunya, imparahal pag-usaha, hasawabi katinggal pagpanadjit kanila. Si Mapain alayhi salatu wassalam lumya, wallahi mal fakra aksya alaykum, walakinni aksya alaykum an tudfatad dunya alaykum. Kama busitat alaman kana qablakum, fatanafasuha, kama tanafasuha, wa tuhlikakum, kama halakathum. Si Mapain alayhi salatu wassalam lumya, wallahi bukunin kabuhan ko imay ng kamu miskin palpalkatan. Sa longsin alayhi salatu wassalam, sa sumakawaing kabuhan ko ba ukawin na impagdunya kanyo, biasin pag-ukap ha mga sila nakauna. Hapag-ukap sin dunya yang kalupahan na nato, inakhirat na to. Hapag-ukap sin dunya yang maligap na kita nyo. Sambil din nato kalimatahan konsum kun isa, ingkita nyo hakubul na. Pag-ubos ang pahingan alayhi salatu wassalam, fatanafasuha, kama tanafasuha, wa tuhlikakum, kama halakathum. Lawsin alayhi salatu wassalam, bang maukab na impagdunya yan amo inkabuhan ko kanyo. Maglumba-lumba ina kamu biasin paglumba-lumba sin umat na kauna kanyo. Para sa wawan ikalirap ka ako, bangkitan nyo nalirap na jimato na ikabukan sin alayhi salatu wassalam, wa tuhlikakum kama halakathum. Nalaw sin alayhi salatu wassalam bang yan jimato, majul jana na kamu biasin kajul jana sin umat na kauna kanyo. Murah-murahan aw natawa na to pangajian in adlaw ini adlaw pagpugpuyag laway din hasyara sin kama sawab imano si amahaw buing kaboy niya di na to kay nga tambang kuno kita nyo dagpatan sing kamatay pasal omde ha mga mano siya kita na to kahapon biyaon wala na aw mga mano siya duan kita nyo nagramadan sin last ramadan biyaon wala na akan nin adlaw ini pagjara-jara ni antara sin maglasya iwan sin maglalasa. Alhamdulillah natalot na to in Ramadan at taon ini, nagparuntungan na in nakahinang karayan, pagsukulan na to mga sila amuin maghihinang katulutuan, hasupaya makasahuli o makabuka kita nyo, kantuhan nyo kamasan kainaan, aon tumbas dakula kanyo hilisin Allah Ta'ala ay hinang nyo, takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, Allahumma atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, Allahumma atina fid الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد لنا بسوء فرد قيده في نحره. اللهم من أراد لنا بسوء فرد قيده في نحره. اللهم دمر أعداء الدين وأعداءك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين. اللهم إنا نسألك بركة في العمر. اللهم إنا نسألك صحة في الجسد. اللهم إنا نسألك صحة في الرزق. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت اللهم إنا نسألك شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آملنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. اللهم اغفر ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. اللهم اغفر ذنوبنا ما تقدم وما تأخر. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكتها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكتها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gracias.